Dobrodošli dragi moji. Danas vam donosim fenomenalan recept. Brzinski ručak pripremit ću od pileće džigerice i pilećih srca. Zaista se brzo priprema, a budite sigurni da i oni koji nisu ljubitelji pileće džigerice i pilećih srca, ovo će jesti 100%. Za početak ću otopiti 40 g putera. 2 srednje glavice crnog luka isjeći ću na trakice i dodat ću u otopljeni puter. Luk ću pržiti oko 10 minuta dok potpuno ne omekne. 420 g pileće džigerice i pilećih srca isjeći ću na kockice. Ubacit ću ih u isprženi luk i nastavit ću da pržim sve još oko 5 minuta. Sve povremeno mešam. Od 1,5 kašike brašna i 2,5 decilitra hladne vode napravit ću hladnu zaprašku. 4 čena belog luka sitno sam iseckala i također ubacila. Sa belim lukom sve ću pržiti još oko 2 minuta. Sve ću začiniti sa jednom punom kašičicom soli. Dodat ću crni mleveni biber po ukusu i dodat ću 1,5 kašičicu crvene slatke mlevene paprike. Također ću dodati i prstohvat ljute tucane paprike. Sve ću izmiješati i naliti sa hladnom zapraškom. Sve kuvam još oko 5 minuta uz povremeno mešanje dok ne ispari višak tečnosti. Kada ispari višak tečnosti, ovo jelo je gotovo. Ovom jelu kao prilog možete dodati pire krompir ili kuvani pirinač ili ga jednostavno možete jesti i bez priloga. Pikantno je, sočno, ukusno i budite sigurni da ćete ga ponovo praviti. Kao finiš ja sam posula svežim seckanim peršom. Želim vam prijatno uz ovo fantastično jelo, hvala vam što nas pratite i sve vas puno pozdravljam do sljedećeg videa.